dünya jibon kurda çima karu kore yani bedenge vi tişta nay kabul kirin o az kurdi hain u hevkari vi tavi vi berzaniye alçak bira berre bes artık bes bira cigera me bişewte bira bak kurdek tarafdarı Erdoğan ji nige xwe deng bikirin îro dora me yesibe dora wane bira ji dijmina re hevkariye nekin o silavê min temamê çiyayê pîroz gişa serkeftinê ji wan dixwazim hîn do pêr cigera me şewitiye Xwedê teala nehêle ji wan re ji kurmancê xayîn re ji dijminê faşîzî namusiz re yani va çekê qedexel dünyayê yasaxin seba çi dünya ji me re bêdengê kar û kor waya dünya giş îsanê Kurd ne îsanin em vê nayê qebûl kirin nayê qebûl kirin gelê Kurd bira hişê xwe serî xwe de bira bêrê bira herkî namus û pozê bê namusa keve dibê bes e giş gedê wan e îro dora me sibê dora wan e em vê nayê qebûl kirin di ber kê diçûne di ber erd û milkê bavê xwe diçûne di ber gelê Kurd gişî diçûne ê herî bi şeref ê namus ê rûmet ew in ew güwenca me ne ew parazvanê gelin tamam wê kimyasal bikin olme waya bikin vê nayê qebûl kirin bira bes cîgera dayîka bişewte em barişê dixwazin em bariş xwazin bi tirsê nabe bi tirsê Kurd nagevin derkê bira bi cesaret bin hepkî em dibin tahta û zulmê de bin bira bi qarşî zalima hepkî bi cesaret bin barzanî pir yanîş e barzanî bira bêrê bes bira bi dijminê me re hevkariye bike dozera biv li wir ji wan rêya çêkê ji wan xaniya çêkê bes artık bira bêrê bira hişê xwe bi serê xwe de yani sibê ji xwe çi hesabî dike sibê yek gedakî Kurda jî bifilte wê vî hesaba ji berzanî bipirse Em tişkî ne rastiye tişkî herî ne baş e ji qarşî însanetê sûcekî pir mezin e ne baş em rast nabînî yani sûcek em pir tişkî ne baş dibînin xelqa me de olarak dünya bêdeng dimîne ku bu Kurd dünya bêdeng dimîne yani ki em bêxwedî ne demek xwedî tune elûma bêxwedî nîbûne evê dünyaya ew kirine yani qarşî rabûne شش حبت حب أبي عراقي شون كسيل حلوان كتدل باشور ليكت دنيا رابو هم جمال بانغازيا مش بوقال تباكي كأمر رابن قال كرت أمر خو خايدارين باش كس ما يعني بوشة دنيا بوشة كرت هر الكرد ببرتب من دستينه تبد من ظلم دانه her zaman Kürtlük'ün tebid binde zulme dana tebid binde sine sarca zulm serseri wana keskinale Kürtler oblanken evet derhal hakik Kürt'da da ka o Kürt nabniyek köycüber ve Kürt'e hain emedinacı bir sebebi نال پیشتار هوش بونه گل را ام در خزیتی توازن باشیتی توازن ام بیاد توازن در حقیقت گل دا ام چی توازن یعنی در حقیقت کرده دا کیجان باشی باشه می توازن ام طرفدار باشی طرفدار خرابی ندن ام چه بیجم قبول نکن سر کردستان پر ظلم دکن کیمیاسال kullanmış ki ormanı ve ev dükkan şavutinin ne çuçuk ma ne tişki ma yani am naxwazın ha dışarı makadaka kırdım vi قداقي ام دو بسر مراك كاك كيمياسات سر كردستان انا الكيري او بكن او يعني زراره يعني سر كردستان كيجا حق دبه برابر يا صاغه يعني كيمياسات نل سر كردستان كيمياسات كيجا حق دبه كي سروي قلانوش که خود بلاوی بده بانگاکی که ام ویا برا یک بن ام یک نبن ام یک هرن hem de Kürdistan halkı bira yek bin. Az çi bejim? Avrupa'nın başka bir devleti bunu kullandığı zaman diğer Avrupa'nın diğer ülkeleri hepsi yani gereken tepki gösteriyorlar. Yani Amerika'da tepki göstermesi lazım, Avrupa ülkeleri de tepki göstermesi lazım. Hani nerede bu Avrupa devletleri? Yani eğer öyle bir şey oluyorsa ki oluyor kimyasal şey diyorum ben. Yani suç olan şey suçtur yani. Çağrımız şudur yani herkesin tepki göstermesi lazım. Herkes bir şey olması lazım yani. Duyarlı olması lazım. Yalnız zahmet halkı değil, bütün Türkiye halkı, Türkiye'deki demokrat kesimler, sosyalist kesimler hepsinin şey olması lazım ya. Yani bu sadece Kürt halkına karşı kullanıldı diye değil ha.
Türkiye'deki kim olursa olsun dünyadaki bütün halklara da kullansa aynıdır. İnsan insandır. Fark etmez ki. Yani illa Kürtlere karşı kullanılır diye biz buna tepki göstermemiz gerekmiyor. Bütün dünyadaki bütün haklara karşı kullanılıyorsa, mesela Avrupa'da, Güney Amerika'da, başka ülkelerde kullanılıyor. Bazen gazetelerde okuyoruz. Tepkiler oluyor. Burada eğer kullanılmışsa hiçbir tepki yok. Zıdı kafam nasıl cebim? Bakıyorum. Mazlum ne bu ya valla serdi beyim. Ez ömrümce damat mazlum ne bu? Ez ömrüm damat mazlum ne bu? تقول لازقين دينا؟ نه دينا اقلع حرام Aldırma. لازقين بيز هو اسكت إذا كان سيقدمني Ben bu sıra gözden.